no mātou te mai le langi. Le tua o le tupu au au, o le langi ma le langi. Le tua lava oe mai le amatanga si o lava ngā taanga. O le tua o le tamaa le aloma le nganga pa ia. O le tua e te tauana vi ia ma whaanene ina. O le tua e leila se tua e tusa moe, a wawana o e lava o le tua e tapo ia i tangata umu. E vi atu o mātou loto le ni fiafi, whaanene atu i atu o lo mātou tua. No le aso mātango fie o mātou maua. Whaapopo mai aso lo mātou ola mātou ia ili neilo langi. Whaaftai le tua. Whaaftai le ola. Whaaftai le malosi, whaaftai au whaamnianga. E vi ia lava lau suafe me o malava. O e whaia mo i mātou o lau whanau. A leitai mi o mātou o mai foi. Mātou te atu e uluma le tua. O mātou nganga e tumu i le fia ai a te oe. Mātou ngā lala atu mo fia inu atu i lau upu le ne fiafi. Lau atu se e lofa fia mai i lau lava mana. Whaau ume umala mātou whaia. Whaau ule whalongolongo lau whanau. Whaau mai foi a tau. Whaima mea whai ngā luenga. Na watu ai lau whina ngalo. Watu mo mai lau nganga le ne fiafi ai mātou. Te whaau umai. Ta fe mai o mātou loto le whaunga. Mai a te oe le atu e whai ai ngā luenga le ne fiafi. Moli atu lau upu i whai mwhaamnianga mou tangata. A umawhole ngā luenga tu maulawa i a te oe le vi inga, ma le whaamanu, ma le whaane tanga. Ai au mai ai mātou lo le whaatawa. Ia vi ia lava oe lo mātou tua le ne fiafi. Ia vi ia lo swafa e whaamavau. Ono Yesu lo mātou li o te talo o tuai. Amen. Ia e katalo whaatufo le ne fiafi i lau whaatausango Samoa. Katalo whaatu malengang whaaloalo. E le pa ia mana mamalu si o tātou tunu. Tupu mai e. Mai lawa fo i tum maunga si pa ia maunga iti. Katalo whaatu le pa ia le silasio si o tātou tunu pele Samoa. Mai se fo i le no fo whaafengainga mautou masiofo. So stovine nisi o lau whenga luenga o mafuta mai. Atasi mai le fiafi il tātou maftanga. Katalo whaatu. Malole o staulanga. Malole ngā lulue au au nei le li. I le vai o sao mo vai atu. Patalo whatu i nei o tātou tu asinsina ta mamati nā mātutua. Malole talo, malole o sai. Vi ia le li, lo whatu i atu utau. Patalo whatu i nisi o lo pa whonga mai tono mo tangase ngase. Le ngā te fwoi leo tono o whalpui. Ia mai se fwoi o whalwhenga luenga le nei fiafi o nisi o ngā lulue. Le ngā tau whalwhenga luenga i au mauta malao. Lunga awal tele, ia e whape fwoi so se mea o e iai ma e ngalue le nei fiafi. Ia whatalo whatu i ato le nei fiafi. Swafo Yesu, malole, whaipa, malole ngā lulue. Ia le tua le nei fiafi. Si eo alapa fwoi na hi unga luenga. Tiu te whenga iai le mamalo le tunu. Whatalo whatu i le ia o Samoa lo ta ape ma nofo mau i sose i tuo le neilo langi. Po whelawa se atunu o lo e mafuta mai e le tātou Paul Klame. Whatalo whatu i a te oe. Tātou Paul Klame lei o tutu lau Upega ile Loloto. Lau tō auna ponifonti, tātou mafuta. Ia, au auna antu ma tautua oe ala le upu le tua. Whaamanui atu i atu e ne fiafi. Po whelava sumeo e maua mai le tātou Paul Klame. Whea se atunu uolo e mafuta mai ai. A talofa atu. A talofa i nisi fo i o le atunu uolo o asiasi mai au kilani nei. Le ai au kilani o lo mātua au mawai. A talofa atu i atu utau. Whaamanui le tua i fuafuanga. To e taliu atu ma le manuia. Ai ia pēr le tua. Ia vai fo stei mo mole nei. We whaafonga mai ai, ma futa mai nei Paul Klame, o le tutu le Upega ile Loloto nei fiafi, whata lofa whaapito i a toe.
e le suafa Iesu. Ta alofa i le sunga ia sau le fiafi ma tua mga lue fatasi atu. Ia le tua, sau, o amai oi. Ia te lo lai malanga le tina i Samoa. Ia te lo ngai seki a oe a. Ia, te fo ni na yaso ia, te te liu mai malmani ia le whainga malanga le tina. Amani ia le tue atu e mali whanau. Ia le li. Ia, o le nei fo fiafi si o tātou atunuu ia mise lava paanga mai o mafuta mai le tātou Paul Klame. Ia vefo ni amano e whaftai e tuai e le ia o Samoa lo langolangoina le tātou Paul Klame nei o tutu o Upega ile Loloto whaftai, langolango whaftai, whalongolongo lau tautua ma lau so soani lina il tātou Paul Klame ia o lau whalongolongo ia ma e tango e whalele shiatu le tātou Paul Klame ia le ngata foi leo lunga o lau timeline ia e tu atu al tātou Paul Klame ina ia o atu le upu se tasi o na ia wo, na ia friends ia tātou manuia whatasi ai le upu le tua tewi ia le tua le foi fiafi ia tātou se mai fo il tātou mta upu ia se fo le tau sanga le fo amata le masina lona lua o le solinga le tau sanga ia alofa le tua mtai sanga le mul tātou wola ia maua se whainga malanga manuia le nei tau sanga ia e le ngata foilea ia o le nei lawa foi vai aso o tātou iai e tiuti mawhaiva ia ma onga na ia tātou whanau ia ngā le lei le tua whaamanuia le tua ia te oe msi o ainga ia o le tātou Paul Klame le fiafi ia o le a tātou se e atu lava i tātou mta upu whaso solo o le mata upu e sfulma le iwa le a tātou te whatawaina le nei fiafi. Ia mai tātou te maua i le mata upu ia le tūlanga foi lea e o le malanga Paulo ia e le teimi e vai ai pe whataape. Ia e le teimi e tue whelua i e luma i se no whonga i luma atu. Pe wholaon tātou vava ai e le nei fiafi ia la tātou ai le alu o whainga malanga ia i le teimi ua ma vai ai ia le vaenga Paulo ia ona o le tala ina lava o le tala le lei ma whaasala lau ia vave na alu le tala le lei i le senaturi mo mua ia po le vaitau lea tātou taua o le vaitau o apostolo ia po le apostolic period lea ina unau ele o apostolo ia ina ia vave ona o moli le tala le lei ia e o lisi vaenga i lisi pito whatali atu lisi vaenga e aru Paulo i lisi vaenga ia e whapena ia le whainga o le ngā luenga e oni ngalo le au tū lava po le manulauti o le tātou mta upu e le mawhai lava e se mea se tasi po se mana po se malosi o na tāwhia le misiona o le alu o le tala le lei po le whaavaina o le kālesia i le amatanga. Le ai se mea lava e mawhai ona tāwhia. Manatua mai le manatu au tū nā o le tātou whaasol solo atu i Paul Klame i mata upu te tasi o le tusi tātou te ilo ai whaingatā e le whaingofia le alu o le tala le lei le oa le o apostolo. Ai wile, e leila wa se mea na mawhaina tāwhia le alu o le upu, le alu o le tala le lei. Na alu Paulo i Efeso malana au malanga mai kenika rea i le whaiupo sulma le vanu. I le mea sa oti ai ia lo naulu. O le mata au pus fulu man valu lea fo i au te tala noa atuai, leanga o le so onga lea. E nā lu ese mai o ia mai kenika rea, ai tuua i nā ia akula mapisila. Tuua i nā i kenika rea, ele mea na oti ai le whana seri Paulo. E masalo lai alu Paulo anga i Jerusalem le whai upo lu sulma le lua e peon tātu whaitau ina le vaso tēnei. Ai ua mei atu ia le whainga malanga, ia po o le ministry a akula mapisila i Efeso. Lea nālu ese mai ei Paulo ua alu o ia whamai ua alu i Kaisaraia i Jerusalema. E alu Paulo i Efeso a o loo iai akula mapisila i le whai upu na e luas fulu marwha.
sa tu ua foi la Paulo ia le sile me tu te loa ile le ta ua tele o le strategy po ia po le awala na whaonga ina Paulo ele o fa tasi te mi umu pe foi la o le mata o po se fulu ma le valu sa tu ua ia Paulo ia Timoteo masila i Perea ele mata o po se fulu ma le fitu non fai po se fulu ma le fa ai al watu o ia atenai na o ia lava ai na toe feiloa i le whainga malanga i le mata upo se fulu ma le valu toe whailoa i Korinito. A lea lau tātou o maila i le mata upo se fulu ma le iwa. Ai mawhai ona o wha manino ma toe wha manatu ia te o le tā ua tele o le whai unga o le mata upo se fulu ma le valu. Wai manatua fo'i, o lea ua tātou o atu i le malanga lona tolu o le apostolo Paulo. Tā ua tele le mai tau mai o malanga, wa uma le malanga lona mua, uma le malanga lona lua, a le malanga lona tolu lea ua whapenao na wha maea po ua wha uma le malanga lona lua, a o lea ua amata le malanga lona tolu, malanga wha apostolo le apostolo Paulo. Lea na amata maila i le mata upo sifuru ma le valu, na ia le whai upo e lua sifuru ma le lua, ia ma le lua sifuru ma le tolu, le i wha upunga wha pea, wa o atu i Kaisereia ia po le wa o Paulo e tua oi o Jerusalema ia po lo wa o atu a Kaisereia e tutonu o Iuteia. E fa mai wa o atu i Kaisereia ia le whainga malanga Paulo malana o malanga. Fa mai wa aluae ma lo fatu i le ekalesia la le Jerusalema po le Mother Church. Fa mai ona luifo lea o ia i Antioka, ya, le lai fa mai wa luifo o ia Antioka, ya, mataulia fo la Antioka, o i le ana a mata tuai le whainga malanga, ia po le malanga fa apostolo lona lua, a o le nala o toe fa aiu i Antioka i le ekalesia, na a mata tuai le malanga lona lua, le apostolo, a le fai upu la e lua sumaltolu, o ina nai loa mai ai, le amatanga o le malanga fa apostolo lona tolu ale apostolo Paulo fa mai wa fai po foi o le winga na fa punga fa mai wa fai po foi ele tulanga foi lea e pe ta mai i ele fa pea na le tasi se aso pe tasi se po pe tasi ia pe tasi se aso na nofo ai le apostolo i tutonu o Antioka. Lona winga na faa umi la na nofo ai tutonu Antioka. Na e fai mai ia le faa Britania faa pea after spending sometimes una winga e leo stemi e la ititi. Sometimes ia maybe a couple of weeks le lope luo ni vai aso pe tolu ni vai aso ia pe masina foi ia hu no pe fai tau masina foi na no foi ia tu so mal fa punga fa Britania after spending some times in Antioch ringa na yeise temi na malo lo le ai le apostolo i Antioch ia fa longo la ia le fai upo e luso mal tolu le fa mai ona fai po foi wa alu atu lea o ia wa halu solo i le nuu o Galatia ma Ferukia. Winga upunga wa halu solo lona winga he came into the city of Galatians from place to place. Mai lea no fuanga i lea no fuanga. E tau mai ei. O mea umaia na siasi momo i ei Paulo, ia masila i le la malanga lona lua, ia matimo teofo, i le atu Galatia. O lea ua toe asi i ai le apostolo o Paulo. Le walu e toe asi, fai mai walu solo, lona winga, wa asi solo le apostolo e toe asi,
ia le auso na i ekalesia o lo ia i tutonu e le ngata o Kalatia ma te o Kalatia o le tu malo. Galatians was for a region. It's not a town, it's not a little city, it's a regional ringa o se no fuanga i pe o kilani le tele. Ai tele lani e kalesia o lo ia i tutonu ina na whaatunina e Paulo e tutonu o Kalatia. E le ngata o Kalatia, a o ferukia na e tau mai na, whamai, ua wha malosia e ia le auso uma. Luinga wa alu Paulo ina i toe wha malosi. Na ua a mata i le malanga lona tolu le apostolo malana au malanga e toe wha malosi i le auso. Ia, le na, o le mata upula e se fulu maleiva. Ia o le lau tātou o atu, ia e tātou tele, ia o le mata upu se fulu maleiva. Ia o le tātou te bava aia ngai i le tāua tele, o le si tangata le tāua mai ilo na ingoa, o Apollo. O Apollo. Ia mantau le foi o Apollo, o ia lea o se tasi o so o nā luatu o ia i tutonu o Efeso. Walu ese mai Paulo walu o ia ngai i Kaiseraia po walu i Jerusalema. Ai aluatu le tangata nei o Paulo a ngai i Efeso. Nai ai nā ili whai unga o le matau po sfuma le malu. E alatu la a Apollo na sau mai Jerusalema malona mala malama i mea tau o papatisonga. Ai aluatu o ia i tutonu o Efeso. O lai ai i aisi so o Paulo o ai o Akula ma Pisila. Ngai le whai upo e lusu ma le wha e o lava i le whai unga o le mata upu le na esfulu ma le valu. Dea nā luatu ai e whaalongo atu Akula ma Pisila ia o lai la unga mai po o lai o mai ia matautala ai Apollo i tutonu o le sunako e winga e le papatisonga. Ala maneia ia o nai tau mai ina whamai o na ave eseina la ia lea e Paulo ma fo i e Akula ma Pisila wala ave eseina le tangata ni o Apollo ma la toe a o uina o ia e le tūlanga o le mea tau o le papatisonga. O lo luinga o lea e tau mawhai ia le urungali i lea e tau whaamala malama atu ia mawhailoa atu i le li o Apollo wa leo ai i le papatisonga o i lana launga malana tala inga ai whaalongo atu e peia e whaale malama Apollo i le tūlanga o le papatisonga. Na iei ia le whaiupu na e luas furu ma leono whamai wa fua ona tautala wha malosi o ia oi Apollo i le sunako. A ua whaalongo atu Akula ma Pisila i Ateia ona la ave lea i Ateia ma wha matala atu a tili i Ateia le ala o le atua. Le ala o le atua. Luringa, the way of salvation. So they put him aside and teach him about the way of God. Luringa o le ata o le whaaulatanga. Pea tātou mawai i le mele o tau mai whamai wa whailo atu i Ateia ia le ala o moni o le atua. E fōlinga mai i e tasi lava le papatisonga lea i loa e Apollo. O le papatisonga a Ioane le baptiso. Tasi a. O lea la e pi fōlinga mai o lea ua wha i loa atu e Akula ma Pisila i a Apollo. E iai isi papatisonga e te mana o mia ona e iloina. You need to know about other baptism. E mana o mia lo iloa. Ai tātou te lei o atula i nai le vaenga la, ala tātou mei mai anga i a Paulo. Ia on tātou tu whaatasia lo lea o le tū lea Paulo. Ia ma le tū lea a Apollo, ia ma Akula, ma Pisila. Ma tā ua na mua i oso atu Paulo, malana au malanga i le atu Kalatia, ma Tuatira, tau nuu i Efeso, ma wha mautu wai, lea lawa i Efeso. A o iai o ia i Efeso, sa feiloa i atu i a Paulo malana au malanga, whai mai i nisi ole au soo, po le au whatuatua, o e utel tonu.
na iei i le amatanga o le mata upu e se fulu ma le iwa. Whamai o na pō na iei Apolo i Korinito ua tuana iei e Paulo nuu mawalulunga o na o lea i Efeso ua na iloa ai isi o lau soo, po isi soo, o na whai atu lea o ia i a te ila tau. Na maua e o tau lea nganga pa ia i na ua o tau whaatua. Ua whai mai ila tau i a te ia. Na mātou le la ngona lava po ua fō ina mai lea nganga pa ia. O na whai atu lea o ia i a te ila tau. Pēna papatiso ina o tau i lea. Ua whai mai ila tau o le papatisonga Ioane. O na whai atu lea o Paulo na papatiso ina lava Ioane le papatisonga o le Salamo. Po le papatisonga leo le vai. A Ioane, le papatiso. Ua whai atu o ia le nuu. Ua whai atu o ia whaatua tua i la tau i le muli mai o le keriso o Yesu lea. O inga o le tala Paulo, ua whai atu i lau so o ia. E te tau o nou tau whaatua tua matalia le na muli mai i a Ioane le papatiso. Na au tau maua le papatisonga a Ioane, o le papatisonga le vai, o le papatisonga le ate o le Salamo. Anai misi ia te outou o na outou maua le papatisonga. E tau te whaatasi e tuai i le ainga o le tua ma avea outou matangata whaatua ina outou maua ina keriso i o outou o langa. Whamaile fisili le apostolo Paulo, na maua ea e outou le nganga pa ia ina ua outou whaatua. Did you receive the Holy Spirit when you believe? Luinga pe folinga mai ua uma o na teletonu ma whaatua tangata ia. A iei papatisonga le misi, o le papatisonga i le nganga pa ia. E peo le lato utali. Whamai na mātou le langona lava pe na foa ina mai le nganga pa ia. E pe folinga mai, e le i whaalongo ale awali ia, i le tala e winga i le aso le Pentekoso na e fio i whai le nganga pa ia. Whamai lātou te leiloa e eisi nganga pa ia ua fio mai. They know that there is such a thing as a Holy Spirit, but without knowing that the Holy Spirit was descending from heaven upon the disciples. Na te le iloa e le i descend pe na fio mai le nganga pa ia. Ma whaamanuia i tangata sa iai le awhiawhia o Pictolunga. E tusa whamai whapretania. We haven't ever heard that there is a Holy Spirit. Se vai. Na pauala le papatisonga la e mita ai ma no nofo ma le au kerisiano nei po le au so o le tonu Efeso. O le papatisonga Ioane. Ia, whai atu lo Ioane. Ai pe ua papatiso ina o tau lea. Into what then have you baptized? He asked them. O na tali mai leo i lato, o le papatisonga Ioane, le ntātou whaitawina. Whai atu lo Paulo, na papatisoina lava Ioane le papatisonga o le Salamo, a ua whai atu o ia le nuu, ia whaatua i latou i le muli mai, o le keriso Yesu lea, o lona winga. E iei le papatisonga Ioane, ai iei fo i le papatisonga a Yesu, e mana o mia o na maua le awali ia, i le whaatua. Mai le whai upu e lima le la whaitawina o le fitu, mai ua whaalongo ai la tau, o na papatisoina lea i le suafo le li o Yesu. Ua whaea tu fo i e Paulo, ua whaea tu fo i e Paulo o na lima i a te la tau, o na oo lea o lea nganga pa ia i a te la tau. O na tau taltala lea inga ngana ese ma perfetane i la tau. O ia tanganta uma pe tino nga fulu ma le toa lua i la tau. Le nā. Ta ua ia o le mea lea e wha matala mai i. Pe mai ua wha longo i la tau. O na papatisoina lea o i la tau. I le suafo Yesu. O le whai upu e lima nai wha mai. Ua wha longo i la tau.
ona papatisoina lea i le suafa o le alii o Iesu. A o le fai upo ono. Ua whae atu fo i e Paulo ona 5 ia te i lātou. Ona o lea nganga pa ia te i lātou. Fita no lai titi au tili i toe fo ia Apollo, ma kula ma Pisila, ma mai whaatasi ia mea i e lua, e tusa o le tala i papatisonga ia. Ma le mata upu leo tātou tala no e winga i papatisonga. Ai mawhai ono o si o tātou wa ai i le whaataua ina o papatisonga i tutonu o le tuspa ia. Ai meise o papatisonga i le whenga fau. E tolu i tu inga papatisonga e te taona papatiso ai le tangata whaatua i le whenga fau. Po le tangata ua whaatua i a Keriso Iesu. E tolu. E tu sai ma le whai upu e 5, le na whai tauina. Ua whaalongo i lato, ona papatisoina lea i le suafa o le alii o Iesu. Whai upu ono, ua whae e atu fo i e Paulo ona 5 i a te i lato. Ona o lea nganga pa ia i a te i lato. O le papatisonga i le vai, e taua o le papatisonga i le suafa o le alii o Iesu. Ruinga, e pia fōlinga mai na papatisoina tangata ia le tele o tangata nei i le papatisonga Ioane. E pia fōlinga mai o lea ua toe papatisoina i lātou i le vai. I le vai. Aisa, o i lātou o tangata whaatua, o i lātou o te tau ona ona o lātou whaia le papatisonga mua, o le papatisonga le nā. Le ala tātou tala noa i mua. O le papatisonga i le tino Keriso Iesu. Papatisonga mua le nā luinga o le teimi e ulufale ai le tangata i to tonu o le ainga o le atua, into the body of Christ. Papatisonga i e luan tātou tala noa e nei le 5, whai upu e 5 ma leono. O le papatisonga le vaina e tala noa ai le whai upu e 5, a o le papatisonga i le nganga pa ia, na e tala noa ai le whai upu e 1. A o le papatisonga mua le e tā ua tele le tātou whaataua ina e tolu ai la papatisonga. O le papatisonga i le tino o Keriso. E pe ona tā ua i le tusi mo molko nito alona mata upo sifuru ma le lua alona whai upo suma le tolu whapea. A wafo o le nganga e to tasi na papatiso ina ai tātou i le tino into the body of Christ. I le tino e tasi. Po le Iuteia, po le Eleni, po le Polonga, po le Saoloto, whamai ma ua whaau uina ai tātou i le nganga e tasi. O lo tala noa i le papatisonga e te saua i tu tonu o le au ainga o le atua le ringa o le teimi o le wha o le tanga. It's a time of conversion, time of salvation. O le teimi e te talia ai e sue a vea malii ma wha ola. Papatisonga mua ngā e se le tāua. Papatisonga le nā o le misi a Apollo. Papatisonga ngā u te loa o le misi le tō tele o le auli ia o le a. La ufa mau fa tua. Ai la tu te leo malama moni i le papatisonga o le ulufale o le tangata i tutonu o le au ainga o le atua. Mai le tusi le lua kolnito lo nam tau po e 5 lo no fai po suma le fitu. O se ua i tutonu o Keriso. O ua i tutonu o le ainga o Keriso. If anyone is in Christ, luinga ua i tutonu o le ainga o Keriso. In Christ luinga ua e union, ua e fatasi ma Yesu ma lona tino. Famai he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Taimi o le wha o le tanga. Papatisonga na ese le taua usum tua wafine. E ta o le papatisonga i le tino o Keriso. Baptism into the body of Christ. O le taimi le na e loa ai o oe o le tangata fau. New creation.
Ai whaataua ina i le vaenga mua le na. Ia le mea tau o le new identity o le tangata. O ina lea ua whaailoa mai ai, ia se tūlanga o lo whaasino manga fau. Ina ua e maua ke riso I lo o langa. A new identity. Te mi ue papatisua ianga I tu tonu au ainga o le atua. Wa ia te oe ia le whaasino manga fau. Wa I loa oe o le tangata kerisiano. Awa o oe o le tangata ua wha mau wha ilonga ina oe ele anganga pa ia o le atua. You are sealed by the Holy Spirit of God. Wha mau wha ilonga ina oe o le tangata ua e join, ua e iai tu tonu o le tino ke riso. Mana tua fo I e loa le fita Roma, e lona pūlau tau, a wai ele leipo I luma I e tusi ai, the Roman soldier. Lea na ai ai Paulo, mai e tusi ai lana tusi le Efeso mta upo ono, alo iai le fai upo esfurma le fitu upo e whapea. Ma ia outou ave le pūlau tau o le whaaola tanga. Le oftau ato o toa mai le atua, oftau wha le nganga. A o te fia wha tau, ina le pūlau tau, low identity, e loa uma mai a o e tangata I au fōlinga, o le pūlau o le wha o le tanga, ua I ke riso I a te oe, po ua e tu tonu o ke riso. Ua e pūlau ai la whamai, ua wha pūlau ina o le pūlau, whamai o le the helmet of salvation, o le pūlau o le tanga, po le wha o le tanga. So se mea e te alu I ai, e yellow helmet, o lo iloa ai, o oe o le tangata ua wha mau whailunga ina, I le toto o le tamai mamoe. Ua manutia oe, lo ma fau ma lo ulu e ufi, I le pūlau tau, ato o toa mai le atua, le pūlau tau o le wha o le tanga, e loa oe o lo identity, e loa oe o le Samoa I launga ngana, e loa oe, ua wha mau wha ilonga ina oe ma uele nganga pa I o le atua. E ala I le loa mai e tangata I tātou, o tātou tangata o le wha o le tanga. The helmet of salvation. E se le tāua. Pea no whai atu le tāua ia o le papatisonga momoale, o le papatisonga I loa ilo identity. Who are you? Na italia lo Yesu, e papatiso I le nganga e tasi. Whamai tangata uma ua papatiso ina I le nganga le tasi, ua mai to tonu o le tino ke riso. O I la tau, ua I loa lako identity, fau, new identity. O I la tau tangata, ua I ke riso, I to tonu ia I la tau. A o la tau foi ua I to tonu o le tino bo le body of Christ. O I la tau tangata, ua whanau fau ina I le nganga. Amen. O le papatisonga lona lua, se o tātou whaatau ina papatisonga nei, o a papatisonga ia o lea ele o malama i, au so o ia ma Apollo. A o lea lae te tauna malama i, e pei o na wha malama I a kula ma pisila, e ese ala papatisonga le vai, a yeisi papatisonga tāua, wha malama I Paulo i le au so o leo atu, la fu ebe vesi wha mao la tau whatuatua, means o talia la tau Yesu, le au whatuatua, le au so o, ai se on whala vlave. Ia, o lai misi, o lai misi isi papatisonga e lua. Lena toi o isi whalongolongo, pe fōwhole la tau whalongo I lea o Paulo, ua toi papatiso ai la tau pe on tātou whaitawina le whai upo e lima, ele o tautala ele sesi, ele papatisonga I le tino ke riso, alo tautala I le papatisonga o le vai. Toi papatiso isi tangata le vai, o le papatisonga lona lua la. E taua o le papatisonga I le suafa o Yesu. Ta male alo male nganga pa ia I sesi tauma. Mai Yesu au to o papatiso atu. Papatiso I la tau I le suafa o le tama le alo male nganga pa ia. Au le fai ngoa mai I le ngata o le apostolo Paulo au I fo le
tu se ngā luenga o mtaupu e, tātou mtaupu le whaipu e lima. O le papatisonga i le suafa o Yesu, in the name of Jesus, o le papatisonga le vai. Alongo foi le whaipu e lima le lau tu e whaitawina, ua whaalongo ai la tau, ia Paulo. O na papatisoina lea o i la tau i le suafa o le lii o Yesu Keriso. Ia masalo ngisi ngaka o koe papakiso o mang papatiso le vai, au nisi tangata e fau le la tau whaalongo, awa e te utala Paulo, e iei utaia, e iei fo i matangata e leni matangata nu ese. E lopo iei tangata o whaalongo li liu, whaatua ia Yesu, toe papatiso ia po o whaato a papatiso fo i le vai. I le whaiupu le lima, ma le whaiupu ono le tātou whaitawina. Le siata tāua o le papatisonga le vai, a e alu le papatisonga le vai, ua tanu mia i tātou, o le ata o le Salamo, yes. O le ata o le Salamo, repentance. O le tāua o le alu o le tangata i lalo le vai, has to deep in e kua wha mangoto i lalo. O le ata o le tātou whai atu, declaration in public, that we are buried with God, with Jesus, ua tanu mia i tā mātou, i le oti o Yesu, i le maliu o Yesu, o mātou whioti whaatasi ma Yesu, o tanu mia whaatasi i mātou ma Yesu. Mai mātou te toe tutu whaatasi foi ma Yesu, i lo whaatua tua. Ia, o nei baptiso lola ia lea, i lo whaatua tua, o le ata le nā o le tanu mia o le tangata tuai tutonu le vai. Ai sau le tangata i lunga. Ai sau le tangata fau e alu e whaile whina ngalo le tua. Pei au Yesu, na umoron baptiso Yesu le vai. E le isang sala Yesu e le tau Samoa, ia o tātou, tatau ia e tātou le Samoa, ma o le vai e baptiso le vai. O na saula o le tangata fau lunga, alu loa e whaile ministry e pe o na whaia Yesu. Na saua Yesu, whaile whaate tainga, whaato alu loa, la unga le upo le tua. La unga le au le malo lon te mana sauai. Ina ua uma na baptiso i le vai. Amen. O le papatisonga lai le vai. Usum tua wafine. E sau ni ai i tātou mole se ola fau. It's a new life. O le papatisonga i le tino ke riso Yesu. O le identity fau, a new identity. O lo whaasino manga fau, o oe o le tangata, ua sui lo o langa. Ua ele toe ola i le angsala, a ua identity o e whaatasi ma Yesu. Ua whailo pūlo o le wha o le tanga. Ua ilo mai o le tangata, ua e wha o le inga, ma e whanau fawina. O le papatisonga le vai, e sau ni ai tātou, mo le ola fau, le ala wingo le ola fau. Le la alu e te whaiese ministry fau mo le tua. Le la alu te au auna i le tua i se mea fau, ngaluenga fau, mea fau, le anganga fau. Pea no whai atu na umalo na baptiso Yesu, maua le ola fau ma le malus fau Yesu. Le ala mau whai, alu le whai le fina ngalo le tua. It regenerate new life in us. Ia mai ei se toe fausi ina ma, toe wha seki le lei tātou ina i o tātou loa ola i se o langa fau pe a uma o na papatiso ina i tātou. O le tērau tangata, e pe e whai mata alonga nei mea o le papatisonga le vai. Papatiso, whai mai fo, koe papakiso, koe papakiso. O le alu ale camp, papakiso. E le ta alo i eise si te tau na whaatasi a whai ele i malama lama la i papatisonga momua. E ma whai o na toe papatiso wha alua le vai. Ai a whaia ma le whaatua tua. Tā ua tele le baptiso le vai. It's how you live and how I do live after baptizing in water. O le ola fau e ola i tātou pe a umano tātou baptiso. Amen. O le identity fau po le mei loa i tātou i a tātou o langa wha le nganga e le papasonga mo mua le whaatuai. Sau le papasonga lea, le ola fau. How are you going to serve others? Whaafewhea, le ale mea o le a e ngalue ma whaia mo le atua.
I le ola fou, ma le malosi fou, new life, new beginning. Pe on tātou whaitawina, o se ua iake riso, tangata fau o ia. Ma vai me tuai ua whaafauina me oma, a new beginning. Papa tsonga fo le vai uso mtua whawhine pe ona utaua, o se fola folanga lea, e moli mawina e tangata, ua whaatasia i tātou, whaatasi oe, whaatasi au, i le ainga o le atua. O umana o whai atuai, ia, nā ua utue whai atui, wha mautuli tāu o le papa tsonga le vai, ua whaatasia i tātou i le maliu, o le tanunga, ma le toe, tū mai o Yesu ina ua mawai aso e tonu. O le ata le nā, o le ola, tātou te maua, mai a ke riso Yesu, e ala le sitianga, ma toi tū mai, e iai le wha moe moe o le tangata kerisiano. Mai le kolose e lua lona whai posuma le lua, ua tanu mia fo i whaatasi, i tātou mai e le papatsonga, o lea fo i, ua outou toe tutu mai ai whaatasi mai i le whaatua tua i le mana o lea tua, o le na whaatu mai i a teia mai e ua oti. O le papatsonga lona tolu, usum tu whawhini, le matua anu numia i a Apollo, le matua le malama lama i fo i le au soo ia, a tonu wa umano lato whaatua tua, umano lato papatiso le vai, ai misi a to le papatsonga lea, o le papatsonga i le anganga pa ia. Papatsonga i le anganga pa ia. O le papatsonga i le anganga pa ia. O le mea lofa, it's a gift. O le mea lofa e ave le atua i tangata o malava. E papatisoina i le tino ke riso, pe whaatua tua i a Yesu ke riso, matalia o ia. E ave i ai fo i Yesu le mea lofa lea. Le mea lofa lea e tau o le papatisonga i le anganga pa ia. Le ia i le whai upe ono le tatu whai tauina na nei mai tatu tusi, whamai ia. Ua whae e atu fo i e paulo na lima i a te i la tau. Wa umana papatiso le vai. A o lea lau whai mai ua whae e paulo na lima i a te i la tau. O na o lea o lea nganga pa ia i a te i la tau. O na tautala lea o i la tau i ngana ese. Ma perofetane. Ma perofetanga. E iei taimi e tātou te maua whaatasi e papatisonga i e lua. It is possible to receive these two baptism at the same time. E mwhai ona e papatiso i le taimi ua e maua ai ke riso le papatisonga i le whaolatanga. E mawhai foi ona e maua i lava i le aso lea po le taimi lea. I le papatisonga i le anganga pa ia. It's supposed to be. Ai sea, e iai lo ke riso i tu tonu ia i tātou. O lona winga, ua te tau foi ona activate malona nganga i to tonu o le tangata whaatua. Yeah, sometimes e instemi a tonu e te papatiso le papatisonga i le tino ke riso. O lou fale i le tino ke riso. Ia ai te le i maua. Pe tātou te le receiving le papatisonga i le nganga pa ia. Ma maua whailonga ma mea alofa ia. Te le i o vaenga i tutonu o le tusianga luenga. E whae e lima o la wa apostolo. Whae e lima o Petelu ma Ioane. Whae e lima o Paulo. Ai whae mai. Ai aluifo i le nganga pa ia ma wha tumu ia i la tau. Na whae e lima. Ma tau tala mai i la tau. I ngana ese. Ma perfetanga. O le sign lea. Po le whailonga lea, o le nganga pa ia ua i tutonu, o le tangata, o le tautala mai, o ia, manifestation of the Holy Spirit within us through the speaking in tongue and prophecies. Amen. Elena le pau nao ni whailonga o le nganga pa ia, ua siol tātou le nganga pa ia. Tele nisi whailonga, e ala i le tātou characters, e a mionga, e ala i o tātou winga, characteristics, e ala i
I le puloua lea na ufai atu ai, o I loa o e ma o le tangata kerisiano. I te tau fo ona I loa I o tātou winga ma mionga ma me fai o lo identity o oe o le kerisi yano. You are the Christian. You are a Christian believer. Amen. O le nganga pa ia la e pe o na luifo, le nganga pa ia I le aso le Pentekoso, o le papatisonga nai le nganga pa ia. Amen. O le vana, whaoleina, o le vana talia e la oli ia, mamala malama ia Yesu a lato mafuta. They received Jesus when they were together. Aisa, wa whaatua muli I lato ia Yesu. Aisa ona pona. E mana o mia I lato le mana, le whaunga, le whaatumuina, le mea lofa o le nganga pa ia, e whaatumu ai le tangata whaatua. Ma papatiso I le vai. Papatiso I le vai. Na mai le upo petelu lana launga I le ngā luenga lua lunu whai pato suma le fitu wha mai ia. Wha mai ia papatisoina o tau I le suafo Yesu ke miso. Le papatisonga le vai. Mo le wha maanga luina o a o tau wang sala. Whalongo. Ona o tau maua lea o le mea lofa ale anganga pa ia. Repent. Papatiso I le vai. Ringa, o na ua whai atu I Paulo, o repent, o ringa lea. Salamo. Salamo maliliu matalia. Yesu leo no tau te wale au tu ngā le lau ngā petel. Petelu na whai atu I tangata I uteia. Yesu leo no tau whaasa taruina. Yesu leo no tau te ina. Mo te tau no tau talia I le aso nei. Whamai lo petelu. Salamo loa. Tali ele fesili e lauli e na fesili vai. O le ala le mea o mātou whai o mātou. Tete mu mo mātou. Tui o mātou loto le upu. What must we do? A whamai le tali ele whai whiau. Repent. Salamo. Luringa. Talia. Talia. Join I le ainga o le tua. Have a new identity in Christ. Whamai papatiso leo o tau I le vai. And then baptized in the name of Jesus. I le vai, I le suafa o Yesu Keriso. Whamai a mo le wha maangaloina o a outou ang sala. Ana whamai la ia lea. Ona wha ato a outou maua lea. O le papatisonga lona toru o le anganga pa ia I lunga ia te outou. Ia, e mantua la. Le lau toi fo ina e anga e il tatu tamo a Apollo. Mantua lei, e tu tupu mea umai e Efeso. Ia Paulo ma le au soo ia. A olo I Koronito ia Apollo. O se soo sa aluatu ia mai Yerusalema. A lea lau tau mawhail tu stala ia Luka lea. E whaamatala mai, Luka le fo mai. E whai mase whaamatalanga e winga I mea e lua. I le tala I tu tonu Efeso. Ia ma le tala I tu tonu o Koronito. Efeso le iei Paulo, Koronito le iei Akulo ma Priscilla ma Apollo, a olo whaia le mea lava e tasi. The same issue, the same problem, the same doctrine. O lea tau mawhai ina ia pishu, tau mawhai ina ia tuli atu ma ia maua le autu, ina ia lama le lei tangata, awane inunumi, awane confuse e winga ile papatisonga. Awangi I maua yanga le papatisonga le vai, ai loa, ai le papatisonga I le tino keriso, ai le papatisonga I le suafa o Yesu keriso, ai fo I le papatisonga I le anganga pa ia. Pamtala maila e Luka le se sengo mei e lua, o Akulo ma Priscilla, sala ua o ina Apollo e winga I le papatisonga I le anganga pa ia, wa ia maua le papatisonga Ioana I le vai, papatisonga I le suafa o Yesu, o uma fo na papatisoina o ia I le papatisonga I le tino ke iso ai na tele I maua ina le papatisonga I le anganga pa ia. Tatu o Efeso, Paulo la Efeso, sa ia o atu iso o e tusa ma le papatisonga a le anganga pa ia foi. Wala tau whaataunu uina le papatisonga I le suafa o Yesu, ai la tau te lei mawaina le papatisonga a le anganga pa ia. Amen.
Ngā luenga sulma le valu lusu mal tasi sa iei mua Paulo e Efeso, ai na mawai atu ia i le alu, na mawai atu, na mawai atu ia i le auso i Efeso, ina o le a malanga ese i le whaai unga o lana malanga wha misionare lona lua. Lea sa ia whai atu ai i le auso i Efeso, o te alu ai o te toe asiasi mai a te o tau pe a tusai ma le fina ngalo le li. Woi loa mai ai ia le toe fo i atu lava o Paulo i Efeso e leo sona loto a o le fina ngalo leo le li. Na winga o le fina ngalo leo le li ai sa leo toe o mai Paulo i lana malanga lona tolu toe o mai fea i Efeso. Ain tau whaatu tu Paulo e aluanga i Galatia pe aluanga i sisi mea e asiasi e kalesia sa ia whaatu ina momua aina taina i fo ia le nganga pa ia ina ia aluatu i Efeso. Amen. Anyway, o lena oso mai i Galatia. Lena oso mai i na. Aina mana o Paulo e toe whaatutuanga i sisi mea. E sui sisi ana destination. Aina whaiatu le nganga pa ia alu i Efeso. Aisa, o lai whaatali mai ele au le malama i winga le papa songa. A mese o au onga. Ale amtanga la wa apostolo. Tau nuu lana malanga Paulo. Malana o malanga i Efeso. Malana tau mawainai. Ia disciples ia po au so o ia. Mai leo mauti noa mai usam tu whawhine po o so o Ioane, po o so o Yesu. Ai pe fallinga mai. Oni so o Yesu o tangata whaatua. Tu sai mali whai upo e lua whamai. O tangata whaatua. Whai upo e lua nai sawa i whapea. Ona whai atua i leo ia ia te ila tau. Na maua e o tau lea nganga pa ia. Ina ua o tau whaatua. Loro inga o tangata wa umona whaatua. Wa umona o lātou ta lia ina. Ia Yesu Keriso i o lātou o langa. Ai le o malama i le papa tisonga. I le anganga pa ia. Loro inga o so o Yesu. Ele ni so o Ioane le baptiso. Amen. Ya, masalo o na ua tautele le taimi u whaalu i whaamalmal maina o le tātou vaenga i e tolu i le me tau o papatisonga ne i tolu. Ya, te lofo ia i sau fisili ia ona e fisili mai ila ia lea i le taimi e tala toa le tātou leina. Pe a tātou whaitau i ai nei fiafi i nei mta upu pe a i se taimi a toi te tango e whaitau. Ina ua whaamalama lama tu e Paulo le tala le lei i soo nei. Ma ua lato malama lama. Ma a toa lo lato whaatua i a Keriso Yesu. Ona pi baptisoina i lo leo i lato. Baptisoina i lato i la vai. Ma ua lato talia ina fo i malea nganga pa ia. I lea lava aso. Ma e ole me moni lava le au Kirisiano le uso mtua whawhine i a Keriso le fiafi. Po le tātou, whamai tātou te toa anga i le lotu, fie whai mea oma o tātou o whanau o le tua, o tātou o tangata e whapea, o tu ina atu o tātou o langa i le lii, ale mea moni lava usum tua whawhine, i le whenga inga fau, e le mawhai, o na avea i tātou mani Kirisiano moni lava, pe a whai e le iai lea nganga pa ia o le atua. E taina i tātou. Le nganga pa ia o le atua i tutonu ia i tātou. E mwhaun tātou te pisa, e mwhaun tātou whamau tātou o langa ua mātutua, ua whaolaina, ua whanau fawina, ua sui ma. Tātou loa le tusu pa ia, ua tātou tangata, ua sui mai le o langa tuai, ai au noa i tātou ma le nganga pa ia o sum tātou whawhine. Ele aise mea whapena le whenga tuai. There is no such thing as a Christian without the Holy Spirit in our lives. Nanga nalu Yesu e whamai o te awina mai lo nganga pa ia o le whiso soani e na te teitai ia te utou, na te whailo ia te utou. Mea uma e manu iai o utou. E tātou mantua usum tua whawhine a whai ua tātou ia Keriso i tu tonu o le au ainga po le ainga o le tua.
e mana o mia lo toe siaki ma e toe, just stop and think. Ua ou papatiso ea i le vai. Ua ou papatiso ea i le suafo Yesu ke viso. Suafo le tamā, le alo, ma le nganga pa ia. Wai mawhai ona e papatiso anga i tu tonu le au ainga le tua. Ai misi atoa. Ai misi atoa le ola fau. You can have the identity without the new life. Ngā le identity a ai te leo iloa ola. Ina ua e papatiso le vai alu lo Yesu whai le whina ngalo lon tama. Purify, set to go, sanctify, tua tu uma lona ola fau e whai e le whina ngalo lon tama. E se le taua. Nei la so o pe on tatu wa vai e tonu Efeso. Sa la tau iloa ina le memoni. Sa la tau iloa ina ia le taua tele o onga nei e ke riso Yesu. Sa la tau iloa na whaalongo iai o la tau na taua le upu ia i la tau. Ai le i ato toa ai lo la tau iloa ma lo la tau whatuatua. Ai ese le taua i o le meo le toe alu watu o listangata. Toe alu watu o listangata a tonu o ni so na whaoleina mai to tonu Yerusalema pe na whaoleina mai lea sol Pentekoso le launga pe telu ai li ato toa lo lato whatuatua a ole manei o le toe polili atu e paulo le a o onga ma wha mala malama atu le tā ua tele o le papa tisonga i le suafo Yesu ma le papa tisonga i le aingo Yesu ma le papa tisonga i le anganga Yesu. Amen. Te tāua. Ia. Ava vaile iai usum tua whawhine i le tala a tole nei. Ia, le nai fōlinga mai o lea ua se e atu ia le whainga malanga ale apostolo Paulo o ese mai tutonu Efeso a. Manai foi mai ai le famtalanga i le fai upoe valu malei fa mai ua ulu fale foi o Yesu nako ma la unga fa malosi ma tau tala ma fa ole ole atu ai la tau i mea le malo le atua i masina e tolu a ua loto fatu nisi ia e pela na uta ua ma nei le alu e upo le atua ai o ma le fai upo iwa fa mai a ua loto fatu nisi na le winga na upo loto fatu ua loto te e nisi ma ua le teritonu wa upo le anga mai i le nei lotu i luma o le totele. O le ale lotu le ta umai i. O na e ta umai le fai upu e iwa, a me se ale tuspa i a Whapretania, the way, lango le ingoanga o le lotu kerisiano na i le amatanga o le ala. O na e wha Samoa mai i wha mai o le lotu, ai o le ala, ia po le ala moni, the way, lo winga o le ala moni i le tua. O le ingoa whai ngofia nana whai ngoa ai le amatanga o le lotu. Le lotu i tutonu Yerusalema, ma le lotu i tutonu o Antioka ia ma le alu o le tupu o le tala le lei. Na pau ana le ingoa na ingoa ai. O le ala. Until the time of the father of the church in the second century. Se i o le century lo na lua ma le lon tolu i ta maa le au whatu tua. I le au epikopo na lātou suia i loa ma ave ese le ingoa o le ala. Ia po le teimi ma le teimi o lau apostolo po le apostolic period ma lātou suia i loa i le upu katoliko le ingoa nana ingoa ai i le lotu kerisiano mai le centuri lona lua, lona tolu, ia si ia o mai lava i le centuri lona wha, ia ma suia i loa wa le na o le katoliko na a mata mai ai. Ia a ua tuulo iai e Constantino ia ma le whaapotpotonga o tai o le lotu kerisiano wa creed whaatasi le creed ia po le tususinga tu mau ua whaingoina i loa le ekalesia kerisiano katoliko Roma. Mai centuri lona wha po le tolu lua lima ti a. Ai, ole na, o tūlai mai fo i lau te
I le tala le lei, tonu o sunako fa mai e iei tangata mantua, e iei lava tangata tali tonu, talia, a iei fo I matangata le tali tonu, tangata te tee I le upo le tua. Pea on tatu ta ua le amatanga, le challenge lava leo le misiona o le tala le lei po le kalesia Yesu Keriso, o le te tee, o le te ena mai oppose, o le rebel, o le oppose, ia po le go against, I le flow ma le watu o le tala le lei, a iei lava I la tau, tu ma te tee mai, a le mea sili ona taua, te loa, e le iwa ai Paulo I nei tangata, o ni tangata lea o ngā, e le I whapea Paulo, ia tuu ai pe ia nei tangata, o te tee mai, ia ona le tue lau ngaina lolo ia le upo le atua, o le upo le tala le lei. Sa manatu ia, e te tau na fola I nei tangata le tala le lei Yesu, ina ia o lato whaalongo matalia. Aisea, e lua tau sanga na nofo ai Paulo, o le nofonga, o le nofo Paulo I Efeso le melea, I lona nau e launga le upu e mise, e sau te tee, ai whaopopo ia masina o Paulo te tono o Efeso. Sau te tee, whaopopo isi masina o Paulo, e moa, ua lua tau sanga, ngai tau maina, e le mta upulea, lua le lei tau sanga na nofo ai Paulo, aisea, o le alofa o Paulo I tangata, le whaalongo me tangata me kau unbelievers. Awane ngalo, iei believers, e iei foi ma unbelievers. Mantua foi le upo le apostolo Peteru, e le mta upo e fatu se ngā luenga veo po suma lue pe on tatu talno ine stei mo whano, e le ai foi se tasi, o lo iei le ola. E le ai lava se isi ngoa I lalo le langi, ua foa ina mai ai I tangata, e mawhaia o na wha o le ina ai, I tātou. There is no other name under the sun that can give us salvation. No other name. Le ai sisi suafa. Mai wa na o le ingoa le suafo Yesu Keriso. Me le na alofa ai Paulo ma launga ma nofo ai pea. Se ia o ina avea Efeso se tasio au ekalesia au tu I to tonu o Efeso. Amen. Whamaila ia leo le whai upu e se fulu. Whai upu hiva na e ta ua mai le whai unga le whai upu hiva. E ei le whale a onga o le tangata ngoi a Turano. O le whale mataanga. Mo whamai o le whale a onga e whamai o le whale mataanga. O le whale lea na whao ngā e Paulo. Tai peo se whale a se tangata, tai peo se tangata whaolele e ingi o ngā whale haia, tangata e maumea le tangata neo Turano. Le na haia ai lana ho le Paulo e whai ai ia o onga, ia e wholinga mai na li liua ia ma nei tangata o Turano, ia o onga la apostolo Paulo, solo mai ei tangata unbelievers, tangata le whaatuatua, ia ma tangata whaatuatua, ma whaalongolongo for 2 years, o lua tau sanga o stemi umitele. Amen. O stemi umitele, ele tūlanga o le nofo o se tangata missionary tau mawhailanga luenga le tua. Ua whaia fo'i e le tua vāvenga silisili I lima o Paulo. O lea ua avea ilona solsolo ma le tali o tota na ilona tino e a wha malo loa I mai o whamai ona ma vai ai lea o lātou mai ma o I whafo fo'i I a te moni ma nganga leanga. Ia le na, ma wale matau tia o le mana lewa ia Paulo. O le solo ia o le Abram fo lele o le mele pe se tali o tota e le whaia o kuka ia ma le solo mea uma na papai le tino o Paulo na tau ai atu pau ale mea o le pai I le mea na pai le tino o lo i le mana ma le mamalu o le tua o Paulo na pau ale mea o le tu atu pe talo atu ia pe pai fo i tangata mamai ma malo lo ele ngata ilea ma tutuli ai ma te moni. Ia e la si alia lale I lalo ifo o le vaengal na o lo iai ia se tangata o se whai taulanga o se os taulang sili malana whanau e tō fitu whamai ona whamalosi le o ia o isi o le au taula itu I uteia o e na whewai o la tau
ta'u atu le suafo le li o Yesu i lunga i e ua iai nganga leanga, o whape atu, mātou te matuafa i atu le suafo Yesu, o le ua tala ina e Paulo, i o le mela le na whai e lau li ia, o no nofo mawha o ngā le suafo Yesu, ai ese ma Paulo, o Paulo la i le mana ua wha atu muina le mana o le nganga paia, na i e wha o ngā ina le suafo Yesu, ma tutupo e wavenga, ai ala o li ia, le wha ngawa seva, o le whaitau langa siri. O no nofo mawhai ia wavenga le suafo Yesu. I o le mea lana iei, ngai lalo i foltala. Whai mai o lātou whai atu la i tangate i te moni. E whai atu ai whai mai te moni i a lātou soli. Mātou te iloa Keriso, mātou te iloa Paulo, a o aila autou. Ai whai taula i el tala. Whai mai o na tuli i le te moni o lauria. Whai mai ua ole atoa. O tau fitudi. Whai mai ua toi na tele no noa. Anga e sawa ina. Toi nga aleini lai, lungo kia ile ia e halu la toa. E siau, pala ai, ile te moni. Mo le tau mwhai le mea whaale atua, pe whai le mea whaale nganga. Ai na le whaale tino lai ai. It is impossible, ele mwhai. Na le tangata whaale nganga e pe o Paulo. Le ai whai mai le, vai wailoa le nei mea i lātou umalama o ena no nofo i Efeso o lea, le mele na tupu i wavenga, i ale ngata fo i lea, i o la uli i antau po i whao ngā le suafo Yesu whamai, o na o leo le matau i ale te i lātou umalama, o vi i le suafo le li o Yesu, o mai fo i lātou e to tele o e whātua tua, mawhaali mai matau mai i a lātou wa mio, i tau mai a lātou wa mio, le identity, le na tātou talanoa i whamai, o tau mai o lātou o langa, tangata whātua tua, wa tau mai i lātou wa mio, demonstrate by their conduct, o lātou a mio i o lātou o langa, oka le mana i a. Mai tō telefo i o e, na whaitonga whiti whātau laitu, na whāpoto i lātou, a lātou tusi, masu sunu ai luma o tangata uma, o na lātou whaitau lea i a lātou whātusa, ua iloa ai ua 50 o afe o tupe auro. Nāle mea o tupu i lauli ia lau whai mea whātau laitu ia, ina ua telitonu ma ua matua i ofo i wavenga na whaia e le apostolo Pauli. Nāle mea o tupu whātua tua, ua li liu, e whawhion tātulo, whai mai ua o lātou saia, i a lātou tusi, ma lātou mea na whaonga i a lātou mea whaipele, ma lātou mea whaatau la itu, ai maise o lātou tupua. Nā, nai lalo le whai upo e luasi fulu. Ia, le nā. A le whai upo e lusu maltasi, o nai amata e whamai umawai a mea, o na tuule e Paulo i lona loto, a uma o nau iane i Makedonia ma Akaia, e alu i Jerusalema, ua whaapeo ia, ua mawai o na o iai, e te tau o na oua siasi i Roma. Ia, o na awina atu lea o ia i Makedonia, o tangata e to o lua, e o na te au auna ia te ia o Timoteo ma e rato, a o ia ua whaipo o na nofo i Asia. Na, talo e, wha uma le vai aso lea le tātou mta aupu lea wa le io atu i lesi mea tāua, le afa o le tātou mta aupu. Alma neia i o le mea lea, o le ua vaaila apostolo i luma, ua iloa le i unga o lana whainga malanga lon tolu le wha apostolo, e whaaiu i Jerusalema. E na niaile nau nau o le apostolo, o ia e fialu i Roma. That was Paul's desire, is to go to Rome. He wants to take a journey to Rome. Fa umai langa missionary, langa fa missiona. Ya, msalo tatu tio ia i vai aso lea, po le ale mea na tupu. Ale mele ta ua mai i. Aele i alu Paulo i lona ala, e ui atu i Makedonia. Ale maneia o le awala al to ina leo fai. Ua mua, ua awina mua, ia Timoteo ma le tangata ingo ia Erato. O Erato e fōlinga mai o se tangata e sau mai i tonu o Makedonia.
e na te malama i le ekalesia, e mai se o lona wha mao nia ina, o le tala Timoteo leo le alu e whai i ekalesia wai le tasi se ekalesia. O le mele fina ngalo, e mele mna o le apostolo Paulo, ina ia ui atu, e luatu muli o iei Makedonia, wa ta pena se me alofa, mo Yerusalema ili auso Yerusalema. Aisa, o le taimi na faisi soso o mafui e tu tonu o Yerusalema. Ma iei se a faina o le auso i tu tonu o Yerusalema. O lala iei le mana onga, there is a special need, not only financial need, possession need, mea uma o lava, mea uma, e maise ale tupe. O lai mana o Paulo, e oso atu, wa uma o nao, wa uma o na tā pena. Ia, tau te whalongo fo ia i pe ona tusia ia Koronito, ma lui Koronito, ma ngaia kelele mea alofa Makedonia leo o sau, leo oso mai, ma au mai, a au tou, le aia se mea ngare pisa, e le eisto mea alofa e whai e ave ma au tou uso Yerusalema. Lela e tatu whaite wina nei, na wina ai le ulia o Timoteo me rato, e mua atu, ai whai mai le whai unga le whai upo e lusuma le lua. Ai se i o whai pō, o na nofo i asia, le fo saule upu le whai pō, le tatu tau iai, ina o tau nuu Paulo i Antioka. Le ala wingo le whai pō, he has to stay for a little while. Ringa, o ni nai vai aso. Po o se masina foi. A o lea o le anofo. Ai wha mua atu i si uso. Po lana whanau whalenganga. E tā pena se mea lofa mo Yerusalema. Le ua po el mavo fau le apostolo. O ia, leo le anga i ngai fo i atu Yerusalema. Ia, ma le lilo iona manatu. Ia o le alaku whalpui pui Yerusalema. Fukua ave whapangtai. Roma ia si tātu noai. Ele vai aso lea, tala atu tātu leina. Pe iei sau fisili, pe iei foi se meti fi fa popo mai ai il tātou mta upu le nei fiafi, salo lea na tele, na tātou talanoa i papatisonga e tolu, ia, tonu foi ese so si le fia, ese foi saua o onga, ia, mai se tonu se o te tau kalesia i mea tau papatisonga, ma tau rio le papatisonga le vai, o le papatisonga fa tofu. Ia, le usau tātou wala umomua. Talofa la. Talofa. Alo soifua la usonga. Ya, malo la soifua. O mo tama. Ya, mangia le por kalame mangia el falonglongo aku. Kusa fo i ma fa mamla mangal kede o mere. Fiong pa ya de kuoma me fu saul fenga kwai ti kaul fenga fo. Tai. Ai ele o oficial que fia mal malama fonki. Ya. Au fo inge I kenga le fingalo pe. Ava ku ai o wa fia mal malama. Le pap ke manga wa kusado le pap kiso Ya. Wa wa kan ko ngal pap kiso nga pe o fa ko kola ka ki u fa le da wa ngole ko pe sa wa pe de. Ya. Mai fa mama inga fo kai ka nga sala le ka o nga sala ku fa solo ya kama eva ali fonki. Ya. Ya. Ale manga la lo manga. Ale o mai ka wa fa pe o le si papa ki songa inga ia ka te o le mang ko fa pe o lo papa ki songa lo ngalu pe. Ya. O le me lo ka papa ki songa le ka ke lo ka fa ko ma lo me ka ke. Ya. Matuli fo ile o le tusi finga le luka mtau po tolu. O fai mo mua o suma tasi ngai o ai ia Yesu o ia upo Ioane el Baptiso. Fa pe upo Ioane el Baptiso. O a ulava o te papatiso I le vai. A o le muli mai. E na te papatiso ia te utou I le anganga ma le afi. Nganga ma le afi. Oi, bolonginga. E isi papatiso ngai e muli mai. Mela lenga fai atu ia Paulo ia ma akula ma pisi le lauri ia le mamlam. E sili atu le papatisonga a le muli mai. Nai lo le na mua mai. Oi, o Ioane el Baptiso.
ai ele nga al papetisonga le vai e whātāua e lau ki usiano le whengeng fau. E whātāua fau le papetisonga i le ainga o le tue te uru whale ai tonu. Ia ma le papetisonga lea i le nganga pa ia o le mea alofa. Boi tau mua mai. Ma alofa kai de buka malam la maku ye. Lau fa malam manga lau sunga. Le fa whengenga. Ia e fa kai kere mo pa mo mai foi ma mai foi fa malam mang kus foi ma le fia malam mo singi koiga. Tai a jol tama. Mo le ngang fa kai kere lau sunga ma le fa fol fol ko man ngo falo ka ko ako nginga ngai mun mai ko re ko mo ku ya mau tai familia le tu le fiafi a jol tama. Ya felo ya ti ya ya pa eso fo mal sili mal la mai ya patalo felicitas volau talo abon yo take amayo ma wiha kai nei wo ye paso fa kai le ni foi yaso ye le ye mere kama manga mai ko le also olga ko kala me ni di sora pa kisonga dio ia lango i le vesi e la ori olai o kolingi ko ale foi fai ku i e fesole ka puale kas alma ai poni lo kama manga mai di pa kisonga le baia per menga tau foi si songa ko ngalo mo bai ole o kisonga le baia ai pa ta mai Reira si dia kula le mul mai ke o paki so le nga pai ya na o talanga yoni malanga lai mo tanga te lana papu songa le vai il salamo ya fe mai yoni ya o la papu songa ya o nga al papu songa le vai ai silia tu le o lo muli mai o ia na ia ele fa mai le mo pai o kere ma fai o kakara inga ngo se varga kare bulbul ya na this crisis sorry na kai poni mole ka ko faso le ka bulbul ya kwa fa tai la vale lango mai ma fa lango mai tato por clame ya pa ol mole agora ka ko ki foi ko fa ro ko o mere shiato il tato por clame malule tu e fa pe fola sunga fa te tele lava check ya alo fatu ya poni alo fa ko ya complex fa se fa na ya na e manol tato leina ba fia bala mai mas foi so finangalo so city ya lena ya e ele foi sa faina pe a fai e fa te ia oe e mata upu i me te popitsonga le fiaf te lole salo po le lima pe onu te usanga lu te mantuana share foi metal no atua il mata upu le e le tau o le au ongal meta o le baptism ia po popitsonga ia mai isi lava ma le stangata e pe nga le tasi ale popitsonga lai lona mafofau na fa longo ia o le popitsonga i le vai ia pe tau va pe o le poptema i inisio Paul me se ele upu baptiso mal baptema ia on ole baptema ia ole fatutulu le ile ulu le tangata ia por pepe a ole baptisonga le upu baptiso lo winga monia le upu baptiso ole deep down pole lo ilalo lo winga e lo fa lilo o le tau foi la le fatino le lo fa lilo ila lo tangata e faingo fio na fa mam la le tau o le meta o papa songa le mai o le meta o le berry po tanu o le tanu mia i tonu o le vai o le tangata tuai ai sau lunga le tangata fo the old life is buried in the water and now the new life is coming up sau fa fole ola fo mai tono le vai ia mal watu lo e faile fina ngalo le tu e pe Yesu ona sau mai lunga le vai Yordana alu loa faile ngaluenga ole malo lon tama tu samal tala le na sawai na e se le tau ia te lole
o le mele na tātou taltal noa i le whai unga lama o le tātou mtaupu. E se foi le tāua. O le mamole ngā lulue whatasi o e kalesia. E meise o le whelangolango mai ma au e te ai tu tonu wana o tu tonu lama o lau e kalesia. Ai ia e ai atu i fafo. Po le ase mea o mana o mia e leisi e kalesia. Na. Pei lau Yerusalema le ie latu mana onga ma tua ma walalo ala tūlanga o Yerusalema na ia i le vaitemi lea. Maise o le ngata o le anga o kaisa ia ma Emperor a Roma ia vaitemi. Ia a o tūlanga foi o mafui e a whaina ai tonu o Yerusalema. Ia mamana o mia i la Joseph Soswani. O la laenga lue Paulo. O la pisi solo Paulo i Asia. Ia ma Europa. A o la alulo na loto i le Mother Church. I le ekalesia tutu tonu. E ui lava o ane tioka na awina mai ai le whainga malanga wha missionare tolu o le apostolo Paulo. Ai tā ua lava i le loto o le apostolo. Ia le ekalesia autu, the Mother Church. Le ekalesia whaatina i tu tonu o Yerusalema. Mele sa na unawai o ia, ina ia wala au i ekalesia uma ia, sa ia ngā lue ai ma whaatutuina, ina ia langa le loto foai. Ina ia whaaputu, ia maaho se mea lofa, ma whaaputu se mea lofa, ona au mai whaatasi la ia lea, a fo i le lato whainga malanga. Pifo linga mai wailoa e Paulo e le to isi si malanga e to e sau i, le to isi si malanga lona wha. Tolu lava na malanga, ia wha i le malanga leana, ave ai wha tangata utaua, pena ave wha pangutai i Roma, ai tolu a malanga la apostolo. Sano wailo le leia la apostolo i le teimilea. Wa o mai ia le taua fiafi o lana ngā luenga wha missionary. Wa mata ona set up me uma, wa mata ona whaatulanga me uma ma le tulanga o le taunua le apostolo Paulo e le meo lo fio iai. Fio i Jerusalema. Ia ona fuafua e lola ia lea. Mo Roma o lo fialu iai. Ia o lea sau tātu walau, talofa, watu lea mnoa le tātu walau lea, talofa lava. Talof. Lai. Talofa. Ai soi fua. Ia, o ile sa no fa moli. O sua. Sua, ia, sa no mai sua. E u fa moli la va. La sunga pasta. O le papo ki songa. Ia, on ka dia la sunga o e se va ki songa e ka le sia. Ia. Ia, o le na ki fia mara mara. Lenga o kaika saka salo kaiki. Ia. Ia, ma ka dia la sunga ia, ai ki sila fia o le papo ki songa lo kaiki. Pinga o fa kurkudu. Ia. Ia, pinga yang o mai i New Zealand ia wa sui fo i le kalesia wanga ia i ole i le whapera o kapai a koe ka ke whaiki o inga le papisonga ho ia loko voisa ka iai o le papisonga ia le o ka ke ilo ka ia le e ia o ngā papiso fo ia i o ange i Yesu ia pe i fo inga i saunga o le whaakofu ia wa kua le fia pe i fo i o le ka e mga o mia le me ole pea wa kwalo mukuma le pea or kai mi fia lo e ka eli o ese para le kimo inga luenga o le aso ma fia ngai mga ia e pea o ka sa ola i pap kisonga i le loko fala inga pe o la folo ala o folo lo fala inga le pap kisonga le ale e pap kiso i nge Yesu ai pe o le meanga le o fia city pe e la se ese ngo papkisonga ia wa ia ngo ia ka kiri ka nga ba ai papkisonga sa papkisoy ko kai Samoa au kala kiki ia ka kiri sa ngi si lai lo wa mo lo pa lo la pa tai pas okay
Ia, pauale mea, lele sungsua, o le papitsonga ia le tuspa ia o le papitsonga whātofu. Ai, o le swinga lava o le whaanga solonga mai o le talawhasolo pito o le karesia. Ia, ia swinga. O sui e whapopitonga, ia sui fo i tangata taitai. Ai ao i tūlanga o le whaatinonga o le papitsonga ia whaaltuspa ia, biblical baptism, o le papitsonga whaatofu. Sa whapena o le whaatinonga i tangata i utaia, e whaatofu. Ia, malisi mea o le se senga ma wholele o te tununga i mea tau papitsonga. Pei o tausanga matua, o le tūlanga awa o le papitsonga Ioane, o le papitsonga o le Samoa. Ele Samoa la se pepe. Ele faitio fo elele i tūlanga pe taule pua ma fa esea fo ia tel tūlunga anisio e kalesia o papitema ma papitiso i pepe. E o la utalia tūlena o le tūlanga o le papitsonga o le tangata o Samoa ua matua ua iloleanga sala ma o Samoa e te tau na alu e papatiso i le vai. Ia, ia maua ilo la fou, ia masau tangata fou e alu e. A o le swinga ia ua ia i na inisi fou e kalesia. Ia, o ngā fui le lei, o le tūlanga lava o le whaatinonga, ia e pe ua whaatino i se awala whaingo fie. Ia, ma le tūlanga ua ia i fo le malilienga a pūlenga ma kavaning o e kalesia. Ala usunga. Io le ala leo le sidi wa beila o le si manga o la u paso fa mal mole pasta. Ele pe yo mele le e fa ele fa pa ianga o meu pepe before le baptism. E ele sounding ta o le service of dedication o le foai. Fo le melan fa ia Yesu ele i papitiso ina Yesu i lona pepe ai na foai. Na ave Maria ma Josefa ele mo o Ana ma Simeona le o staulang sili sa iai tu atu ia Yesu na watoa po e walu ia ma talo ai ia le o staulang sili ia ma fa e atu ma foai ia tu ile atua lo inga la o le sauninga la e fai pepe o le foai ile atua fa pa ia le tino ang sala ia ma dedicate foai ile atua e pe ona fai ia Yesu. Ya wa umal ta te misua nge ke ko e pa po melo sini o mala malama to va tai ya lo fa tele atu te ya o fera ile vale tu ele suma tai fera ile va yaso ya God bless fase voa ya tatu por clamena le va yaso tatu fai u se talo pa te tele lo ma tu tua ne fiafi u fai wina lo ma tu por clame ne fiafi le manuia lo fatasi mai ma lo so sani mai talo atu ina ia alofa ma watu la upu ina ia faul falingo fie ma mla mai foi na yo mato tangata Samoa mai se lava i mato na mafuta mai le fiafi so sani la upu le tua i sil fia ma le loa ya o ina i mato ia ave lava le mea e tal fiangai ia ai ia fa pena ona ese se mea ele tal fiangai le tua ma le fa fonga o tangata ai ia nga la upu ma se mea taua i o latu finangalo mo matu loto fa mnuia ma le fiafi fa mnuia le tua le au nanga le le tio la upulenga ma la ufingaluenga fa mnuia i o tangata Samoa ia fa mnuia ma le fiafi me umalo matu tama fo i atu i atu ele vi inga e fa vau ono Yesu matu talo tuai. Amen. Ia, Samoa le tatou por clamilna ni fiafi e solea fa umal tatou mta upus ful mleiva ia matatu amata tuai ele mta upu lus ful paulo van mea fai taula u fai unga lau mta upus ful mleiva sumleiva o lo yeise kalesia semen tupu tonu le kalesia Efeso ia na maneia ia tatou mai umal tatou fai tau mala malama le iai ia ne fiafi tatou tu felo i vai so fo ai mon le taimi o la auto ona le poni fonoti fa soi foia mon le taimi. God bless you all.